aba bakashoroza sente omwaka 2016 obwe Peace Rugambwa ariko bagira ngu nibaza kutandikaho banka abaretere n'ebintu konko kwihobwe akabura na sente eziri kurenga miliyoni 8. Bamwe abariyo nibetombwita nibagira ngu abantu naboro konka bakekoramo umurimo barundana sente bari kutekateka ngu nibaza kwetungura konka zahendera zubuzire omungaro z'ekiho abintu burema ha mibiri yabo ubwahati konka buriya kabandi omubiki ninya nabire nbyo mubiki murye joguru kuyituye kibina cyabo nabagigari abana n'abana mu primary konka mitwaranje anande tanu na hiruko bwiri kajiho mukaduka kunaganire kakakana kugwa nizandi nshasha kebura Yesu aza kija akashwa akaza mu batungira umufarisi orode ari kumanya record yitwa tushoroza ga sente natwara aza tabase kujya ati nangwa abuna twire sente zabo kaba bari baganye kwa rye mufarisi. Moses Rwakachaka ayabireho muhwezi wa chairperson nawe tugambireho nawe esete zagena nkuzagene cyamani no watwaragayo na sekutare ngwino nanye ndashasha munonga ntabwo kwa nanye nkibwa abayi bibwego nanye nkibwa siyadishima banka yitu hatijara twabitangaye njibikura kujetegereza stamp ziri akwereka ngo mwana wanaza kumuyamba akakuteraho na kosi for example nkaha igumba sa kwereka akaba ntaza hizina azaho kosi y'umwana ari kuza kushobora namba y'isimu n'icaro cyakuga tugambireho na Peace Rugambwa owabantu aba bari kwetombwitira okubora na sente zabo turukurabira asimu kandi ebi nibyo abasize kugarukamo mugumize mu president yamazire kumpa sente zona ebintu by'abantu byona enkoko embuzi obutunguru banka byona bikutandika byona ebitura byemerira habwabona bagige byatandikira kwa rukiga twatereye mifarisi mice ukati byona bikutandika na banka abana bari ya banka bakwiseni batebekanisa documents so byona biri kuza kutandika omukwa kabiri tindi kurenze 2013 ntakatandikira eshonga z'ebigombe ebya bona bagiga hare zitwire nizija omakuru ahabwe nshonga zitari zimwe na zimwe nembarira ya sente ojibariremo gasha kwa Dan basibi